teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi sama channel. Yuk teman-teman. Mencari ini teman-teman. Di sini di sawah nih teman-teman. Banyak bebatuan teman-teman. Ayo kita mencari teman-teman. Wow, di sini ada Ipin sama boneka Boba teman-teman. Wow, yuk kita ambil ya teman-teman. Wah, kita taruh sini teman-teman. Wah, kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Wow, di sini ada kaktus sama boneka Mickey Mouse teman-teman. Wow, kaktus jogi teman-teman. Wow, kita ambil nih teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman di sini. Wow, di sini ada teman Squid Game sama Upin teman-teman. Wow, Upinnya sama Ipin lagi mencar teman-teman. Wow. Yuk kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Sini nih teman-teman. Wow, di sini ada masa teman-teman sama boneka Boba teman-teman. Wow. Di bambu teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, kita cari lagi. Wah, di situ ada itu teman-teman. Ada boneka Squid Game sama boneka Squid Game teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Sini ada apa ya? Wah, di sini ada Ultraman teman-teman. Wow, muncul teman-teman. Wah, ada lagi teman-teman. Ada Ultraman lagi ya. Ada Ultraman lagi. Merah, biru, hitam teman-teman warnanya. Ya teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Wow, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Dadah teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like